I onda sam imala dosta veliku pauzu, jer taj isto oporavak nije išao baš najbolje. Onda su se još nekakve situacijske... Problemi, situacije nekako... Neki problemi obiteljski su se dogodili i tako. Onda sam upisala faks i onda sam pauzirala 2 godine, ja mislim da nisam bila skoro uopće u judu. I nakon toga me trenerica preporučila jednom treneru iz 3. kluba, jer je taj trener tražio trenericu u svom klubu. I pošto u klubu je bilo dosta djevojčica, a sve su bili muški treneri, on je baš tražio nekog ženskog. I moja trenerica, obzirom da se ja više nisam natjecala, me preporučila, tako sam prešla u taj 3. klub, u Black Belt, gdje sam postala u principu kao pomoćni trener glavnom treneru u klubu i nakon toga sam dobila, ajmo reći, svoju grupu malu djece, nakon što sam se malo uhodala. U Black Beltu, osim juda, rade i jiu-jitsu i onda me tu trener onako baš, ajmo reći, na silu gurnuo u to. Ja stvarno nisam se, u tom periodu se nisam vidjela uopće povratku u natjecanjima uopće, ni judo, kamoli jiu-jitsu koji nemam ni pojma šta je u tom trenutku. Ali tak, malo me stiso i morala sam. Što sad mi je naravno jako drago, jako sam zahvalna na tome. U principu nadam se i povratku u judo natjecanja. Tako da sam sad već 5 godina sam u tom klubu, 4 sam u jiu-jitsu. I još uvijek treniraš? Treniram, da, djecu obavezno, to mi je. I kako onda to uskladiš? Faks, treniranje, svoj trening? Sve uskladim dobro osim faksa. Djeca su mi, stvarno jako volim to raditi i vidim se u tome i obožavam ih, super mi je, to mi je gušt, ne vidim to kao neki posao. Baš uživam s njima, mali su dosta. I zapravo mislim da sam jako dobar trener za te mlađe uzraste. Ne bi ove velike, ne bi trenirala hahare. Možda kad budem starija i mudrija, sad dok sam mlada još ne. Ali s ovim bebačima mi je stvarno lijepo i volim to raditi. Tako da s njima mi nije problem. Moje treninge mi nikad nije teško, to mi je neki, ja bih rekla, životni poziv. Da. To volim, to sve ću posvetiti tome, međutim zbog toga mi faks pati. Ne sramim se ja to ni reći, mislim imam 25 godina i 3. godina sam šta da vam kažem. Bit će bolje. Tako da nije mi faks nikad bio prioritetan, planiram ga završiti, međutim neke su mi druge stvari važne. Da.